Starbucks kiti hi leisit chunga cheng atam zo hin I het diu kata asane. Starbucks hi leisit chunga dinga coffee hung kipat do na in ti thei ding din muna a tai. Starbucks nei pa min che hi le howat skull sa hi in ama hi mi vai cha mi gen thei in sunga kun hung khang len mi a hi. Ama hi gen thei le ji teng athisan hi anazo ji in ni veita anazo khatai. Hello loite ho tuni hin Starbucks nei pa Hinkho thusim chamcha ana seu hite. Ama hi again thai na sa a sum a hin hola. Starbucks hi $100 billion company a hin sodan enangai de wa hi. Ama hi aniaw laya kunin athil tup athil ger khat hi alo hlen na ding anangai to e. Hichizia hi nangin jong na thil tup khat chu na thla su lo ding a hi. Howat hi migen theita in sung khana ahung pengin Howat aniaw laya a chen naw in chu hi le government hon migen thei ho chen na dinga apiu room khana lup na khat bo na mun chu hi Thomas pa hi sipei pension a hi zawin gari truck ho hi tolin sumhlom cha cha hol nan a hin kho chu ana mangin a hi Howat kumsagi bep a hi achun apa diaper la achi in wangsit te in ice la anakile lunin akeng anabong tai. Hichije hin Howat apa chu anato na akonin a hin no do tawve. Medical insurance bay chule amho hin sum a khol lo zi uvin sum hol na ding a hetapo ve. Howat pa chu tawna atawin lungthim ke le mai so ki khelwin hichithel so chu a hin khoa a hemil lo ding thil khat a hitai. Hichithel so chu apa kiu hilovin achapa huwa na ding in zong adin mun a khial ding phat chu a hitai. Hichiho tabang boy na hi heimil na ding in Howat chu kalbi steer so chun atawzi in Hinkhonok maman na ding chu agal do jing in a hi. High school a kailaya hin football an kichim ji in hichi football a kichima ko na chun scholarship mo anamo ji in hichi amu chun pansa in college an akai ji e. Howat hi sports langa anathanom be se pon hiji chun ama hi major in communication mass media kiti ki homat ki zamana advertising lampang hin analung lu ne na hi hichije chun college fee pi in a thading in student loan school chapang hodinga loan ki sim ho chu alaji in hichi ho chun pansa in college kai hi achai taka hong kai tai ama hin ha asa a hi lo le sum anei lo teng athisan hi anazo ji e Howat hin graduate na hin chay chun ski lots kiti bu bang la thil ki zo na in mun khat na hin thil zo in anapange ahi wangin Howat chu Starbucks a na to ding chu atha na nom hle jenge hichilai ta chun Starbucks nei hi mi thumbo an hi in hichilai ta hin coffee chang ho coffee mu ho bo hi ana zo ve Howat kumsom nilako alhin hin Starbucks a na ato nom hle ji chun Starbucks anei ho ko machun na ni to sa ovin hichilai mona hin na to katha no me atile anei ho jong chun Howat chu a hin phalpi tawve phacham kha zawin Howat ho jong hi business trip ma ding in Italy zone tawve Italia coffee dona chiu wachun hichi coffee ki zo na chun ato kha lo thel khan hin to tai hichi thil to che hi le coffee dona chi naw hichilai mona na tong ho chun coffee don dinga hung customer ho chu aminova anako ji ovin happy na nei ta en sipa ana bol pe ove Howat yong ki pa le jing in US lam ahung ke le ke tawve Howat nin Starbucks nei pa ko machun Italia hin thil to dan ho chu chi pi ding in aga sei na hi le Starbucks nei pa chun a hin nu pi poi hichi thu aga sei je chun Starbucks nei pa chun anato na konin Howat chu a hin no do tai Starbucks a anato chu Howat in a hin nga in ama coffee ki zo na khat honding a hin ngai to in hichi a coffee ki zo na min chu il journali a hin sa tai coffee ki zo na an hon wanga chun Howat hin sumla na ding ana hepoi hichun ama hin sum a hin kholin na hi le apan na an ombe se pon chuzawin Howat in mi zani le somli le ni ko ma ki thopi na ngai chan aga se na hi le mi zani le somle sagi in anano pi pove hitia Howat mi tampi in adal se hi akiwa na hi le mihem hi nan pu na na hlasi si na ume Howat kiwa hi lovin mihem zo si dinga hichim din mun hi thilha asata khat na hi
Howat khoi dan hi mi tham khanin avia uvin ke thopi tai a hi tin amo zong ke thopi ding in om tawve Howanin coffee ki zo na hin hona hin a seiji bai helin pan anaha la hle chikiu chu hilawin Italia hin thil to ho zong chu a coffee ki zo na hin a hin chi pi tai kum them khat zawin Starbucks company hi ahung thiki go tai hichun Howanin Starbucks company chu akicha in ama anain apang tai Howanin a company chu Starbucks kiti min hi a hin tha min vo kinin chule US gam se hilawin gam dangin jong Starbucks kiti company hi a hin hepan ta ve tu hin leisi chunga Starbucks kiti company namun hi sangsom thum awale chuzong le Starbucks market value hi evena hi le $100 billion a thingtai Howanin a saina chun Hinkho wa hi midang jong ingo theu ai mal e ma zong ikingo kha mai theu a hi lo le ai mal e ma ki gelova kai hin khwa hi mo pu na khat ka daye ti hi ikigel ha diwa hi kin ka ta asane Hinkho wa hin thil to ho zo siu hi iman sa di diuvin chule mi atam zo hin wang a hi tiuvin wang ji hi momong poi imalam Hinkho wa thil hlung ding hole imo pu na ho hi iki he nova khawa ki zu le ding tabanga ho ikoi diu midangin amulo in imalama imu chu kila ma hai ding a hi keima hat ka kisa ale azi chu hichilai muna ka hung din lo na hi kai hin manglin ta khat kana nei hichilaya mang kana nei chu hi le mizo si in hi thei pon ti tia ana seu chu a hi lo hlin na ding a hin koima cha he lo hlin na ding ke hin ka sei thei poi lo hlin na dinga plan phata chule aiman idoi le itum ho business lampang hen lang ipilam pang hi zong le I hlun na thei ding over hin kai gyal danin ki sei le thil neu cha ko na hin idoi le itum ho hi igyal kho zinga hi le akilhung thei phat ki tu pe nanga a hi le na thil gyal ho zo si chu na lo samding a hi aphat na khat chu hi le tu hin nangma le nangma ki gelin lang nakal chu song panjing tan thil khat gyal do azingin phat chom khat zo le hichilai pha na chun ani ki pan ta le ti hi na hin gyal do ding a hi tunya Starbucks nei pa Howat's girls thusim iseu chu hichan hin akichai tai thusim hi ingai nom owa hi le like subscribe share anabol chu hite thusim isei sungwa sei hial sei wal a uma hi le kingai dam to chu hite aban video teng kimuto ki taw hite